Lakha Krepo Mahamaya Constituency Arlo Aruni Paingkora Porni All Party Hills Leaders Conference Asunga Tumki Ongdunga Muluk Chetongsi APHL Siasong Antikoya Radatum Probising Ronghang Apan Kangtum Karni Padopon Labang so Petro Bising Ronghang Pen Lamte Jai Ponsi MAC Kilik Along Chepahai Pon Vekji Lapen Bang Surikito Mawut Pen Chepahai Ponsi APHL Siasong Nang Haidet Lopulotangte Karbiarat Akar E Article 244A Long Da Prangji Pusi Probising Ronghang Pen Ning Jepon Berta Pangdakpon Dong Mukak Pen Probising Hanse Pilih Muhammad konsensi adat Tuhan Pak. Lapuan nili pan alira champion. Nangkang kim nangkar ni teka poda fraksi nili. Dak pini kacitong. Ana ada pantamia fraksi ninga klongken. Sulit akar lompat jadi lo. Lasinon nili pan Central Committee APHL hin pen nili pan ing mai ponlo lasi tiket na pilo la pen pini abang ke rat Tuhan nili pan citu pak pen kangtun karina. Nar ni ponlo nar cu ponlo lasi. Non tarik ner ke babang ke tarik ner ke jitu la so election bangke lake inglong asol ben inglong so kali datang box citan nasi apang si ta kana tatum panto anta tuning biro lapen nili lamthe pachini kang tu bangke la lo non epong election lake election binong lake kang wai pakana ji litung elitung hor impong oke than poisa pharuk ko akang wai kali elitung a hok pet asong ja ko a hok pet a party hey long rijong se chipa job nang ji pulo tang te elitung non epong tarik ner ke ba elitung a dor su nai abuta la epak pen elitung matha pamika ben se elitung job dia phrang matha pamika ben se elitung ber ponang ko theng ponang ko elitung tangte sir non MAC kilik long nangli tung APHL dia song pa nangli tung ko ana bhut pensi mama yang kang chipahai ponji lage akli kom nai ta pak suri ke tho ma bhut ben se panlit ponpo Kang APHL si jong si nangli tung thai ponje tung dia phrang se biar arah pilo APHL si jong se haite lo protang nar tu kadu kawita chilo APHL si kala ke constitution na teng se ke la sinili tung council se chari long delo protang te cheklo jon chogong bang nili tung ke la ke voter list ab bang ke nili tung ke selam back ko la ke
Mahamaya lo gitu kadi solang orang atau mana kan nang di agency ahin kan kopi lo kan. Mahamaya lo kadi pucot kali kadu kami tribal akai tuan. Ladak tribal akai tuan ke ning sipet na po athe kopi bosin ning sipet nang di map ke dam tang election ason kali no ne phong ke eli tu phan long recap nang ke thiji election lo lagi la so long recap dong se eli tum chepa jok dunji plo tang te eli tum hala long recap nang ke thi a party tum ha ke eli tum parem back na pula ta rat ki kedam tang ningkan tho BJP kero atum non kici putu mahamaja long tang kring mate itum BJP afana parja ave pisilatung Wajib pula kau putar nang lebih loh. Lagi anu tina parti dah lagi cepat ruka. Posita me pilih teklong lo. APSLC asong. Pini kituk dia dabang pun nilita. Kituk dia dabang posita me laan pini nililong. Nang kecito tu lagi nili pan ning nang dokcot kali. APSLC aki mang ning kitok pakar kal biaran mati dak. Inglong suara tribal arat tu pini. Aning ki punglo ate BJP. A government tu BJP a sarkar tu asong ten. Dagalong di pan ke panah ho. Daso asai lang mo ke bang tonji produk. Kepang tonji produk BJP pan parem beg nanti pusat pilih lah tu cetupak. Non lah MSC election lah nanti tu APSLC pen manifesto itu ketemu kan macam election manifesto kalau ke kladak lo ciklo jam cokong kong jong saya jam tu ciklo jam cokong kong lagi electoral bang ke aki misalam kolek. Lapen hini bang ke artikel Tubuh dikorek lagi eli tu manang tok pitam lo, langsung nang tok pitam bersama me eli tu, nonang dah cilong cekte, bibo se cilong cekte, det mapulo tang lagi, radang bong se cihuri tok ber, langsung radang bong cihuri tok ah, langsung ake hang akace song ke lagi, angtang lidam de langsung nono bang ke lo aron pen se eli tu cesong pun teknik langsung pilih APSLC song ke. High Court, Supreme Court, along ang stamen itu case pidam lo lapen high ta high bom lo, jedan pon bom lo no, nasi hemprek tak kelong prap jinji, jong se APSLC asong panjang sedang pahai jet nanti.